ithi incwadi yeRevelation, ngiyawazi amandla akho, ngiyakwazi ulimele, ngiyakwazi awukho right, but vuka ke ulungise lokho okusele ngoba hlezi kufe nako. Ndiyakwazi uacting athu right ebantwini, ndiyakwazi abantu mabebheke izithombe zakho zeFacebook nezo WhatsApp bawisha uba nguwe. Ndiyakwazi impahla ozigqokile uzibolekile, ndiyawazi impilo iphilayo yifake, ndiyakwazi bakulimazile, ndiyakwazi abantu bakuphoxile, ndiyakwazi abantu awusabathembi. Ithe ekugcineni vuka ke ulungise okuseleyo hlezi kufe nako. That simple say hlukana nezinto ezikulahlekele naka lezi ezisekhona manje. Hlukana nalantu ubusitshela abantu abakushiya uphansi nakana naba basenawo uphansi. Hlukana nabantu abakubetrayile, thanda abantu basenawo. Masibambe le part, ungakulinge unaka abantu abakushiya bangakulahlekiseli ngabantu abasekhona. Ndiyakwazi ulimele, ndiyakwazi uphoxakele, ndiyakwazi abantu abasawathembi, but ivuka ke ulungise okuseleyo hlezi kufe nako. Ndiyakwazi utata omntana ukupregise wakushiya, but ndiyacela nako umntana lo uNkulunkulu akuphele hlezi afe naye unake nerelationship efileyo. Lungisa okuseleyo, thanda okuseleyo, lungisa vuselela lento eseleyo iyofa ibulawe izinto. Mamela, abantu abashile empilweni bayakwazi ukwenza bengathi ngeke usaphinda uvuke. Kulula ukuwa, akunanto inzima njengovuka. Kulula ukuya phansi, akunanto enzima njengokuvuka. Mamela, I remember nsenza if awunayo into ozokuvusa thola umuntu okufuneka kuvusile phansi. I remember nsenza ugrade 11, man nsenza ugrade 11 kwakunomntana wayemhlepha esikoleni kwakuthiwa ngithobeka. Wayemhlela umntana nami. Andithi wayekho good ncam kwi-maths. I was good in mathematics. One thing ebendiyazi bensenza sure uba eklasini it's either you number 1 or number 3. Angigeji ngenza sure. Mina ngikhule ngenabo abazali, but esikolweni bengenzeli mina, bengisenzela uthobeka eklasini. Yonke into bendiyenzela uthobeka. And indlela ebensmayilela ngayo bendingazi empilweni if awufuna uzenzela wena yenzela abazali bakho. If awufuna uzenzela wena yenzela abantwana bakho. Abantu mabangasafarishi ngenxa yokufeyila kwakho. Thola umuntu ozothi if bengengaye ngaba mina ngawa ngaba phansi. Ungakulinga ufeyile empilweni. Ndiyaphinda, ungakulinga ufeyile mawindoda uwamanje sasa sikudinga uvukile. You don't have any choice, you don't have any option but wena wedwa kufuneka uvukile. Sanibonani, uSphamandla Mbusi. As give up namanje. Thank you.